tlang au channel lo thlir thin tu zong te in zawai in chi bai le vek ule ton chum video chuan Korean movie hmunom tak The Vanish ti hi toikim taka thira ngai thak ho zoi na hun ilo nei leng upmiang Forensic Institute pakhat chunga chuan thok le khata eng thim hmukin a en le meu chuan ruang pakhat chu alo bo dai mai le chu ruang bo chu pharmaceutical company lian zet Barons Pharmacy an CEO nu hausa ton to siol hi ruang ni in ani hian pasal nau pangte Professor Park Jin Han ane bokani he nu hausa hi engwanga thingot nge ani a aruang hi engwanga bodai nge ani ti cheturin video to thlengin milo thlir sak nge donya maktak main nupui son hlim lol Jin Han chuan a hul em wange mitui aya mitui thlor te chu mang topin tuarang deuh te chuan a om le vel ang loya ami khwal te ho an ho nuwa erot chuak venghal da yin aruka Bialnu le azir lai ni buk hygienic muturin akal dai mai azir lai zone phur zo lo Jin Han chuan hygienic hi a chil tak zetin atan hian engpo ti a huamang a ti tur hial khopin a bual a hne bokani ruang bo na building crime scene lama po nu chui tu lam pho chulo thengkhom chakin an captain ber detective u jong sik chu thil thlen dan tlang pui shil shiat ngal ni in ruang bo zana guard ero rin hel oma an shiat lo wangin chwa zalen ngal ani a chumi nu chuan khamizan khan CCTV a po engma alan theilo thule lut le chuana nu matak ngial po engma mu ani lo thu te an shile ta zela siol hi chanchin le a company Barons Pharmacy chungchang an soi holain detective jongsik chuan a team ti ho chu siol hi pasal Jin Han chu kauturin atia anupui ruang abawani ti an sha chuan nu chuan Jin Han le hygienic te po an chi ai hle akal ma in Jin Han chuan hygienic ne na chuan damdoi dilin akar windshield ta parking ticket in bel te chu apot hazui sok chuti lai chuan anupui in tura tur atel sakni chungai tua chuakin alandana chuan anupui upato tak khan kong engkima a control tlat china wangin akham chin le a Bialnu anei ta buk nen aning lutuk chuan athat ni berte inalang reilo te nuwa chuan crime scene chu thlengve ngalin jongsik chuan alokal na kar chu alo thlir uluk ngang bok jongsik vek chuan anupui ruang bodai dan maktak chanchin chu chipchiar takashil zuimol molin ruang la tu hian inupui ruang bak abitum ei lavani ruang dang chu an him vek ati hial reilo te nuwa chuan forensic lam mithiam te po ron thlengve in sial hi medical record te chu an fel 5 vek buk si wangin athi ringot chan chu makti ani tlai khonu le ta ani an ngai dan shang te chu soi khomin jongsik phei chuan anupui hausa tak nei chom vek adu wangin Jin Han chuan fing takin plan asiam ani te chu ring rumin Bialnu anei le neilo te chu azot ta phong mai le Jin Han chuan phahul thakin ani le ruang ruk bo ani lai khan khongei omtia zona chu damdoi le turin ka chuak ti pa in akal ma a Bialnu ne na adamdoi dil chu a phor ve zai bukani MAHSE motor windshield ta parking ticket in bel ati re kim lo mu jongsik chuan pharmacy a po chuan ivakal rei om em ve moleti pa in ticket hem chu aron lek chuak ta wa mai Jin Han amang ang phi chuan a lawyer ko mai te chu adu rum to Jin Han chuan engma soi chat du lo wangle engma shiat bel te vak an nei thei lo wangin nu chui tu lam point ti vak ngai nan sheta lo hle chuti lai tak chuan karen ron thim thutin ruang dana ruma ama chia omri Jin Han chuan anupui ruang dana lokar chunga chuan box mu in an en chian nak chuan anupui tha nana ahman tur khalo omin achong he anupui tha dona Bialnu hygienic bula tur na tho dan ashil fia vel hun lai te chungai to kirin asoi dan chuan he tur hian mishing taksa ti zengin darkarian nowa thi pui nge na tur ni in a chat na berpo tur in taksa chuan engma nu chui theina tur omlovin tur wanga thi ani ti fin fiana engma om theilovani
karena omle nu chuan nu chui tu te chuan tur keng tru chunga jin hana loading phok shu lai chu mu in jong sik chuan athil ken lai chu doctor ne na endik tura pengal turin atia jin han chuan pedu big si lovin chutia anin ti boy don lai vel chuan jong sik chuan apu ne na changa kol dongin ani chuan jin hana chu chwa zalen ngal turin aron tia MAHSE jong sik eroin jin hana chu achar bet lui tla thung jong sik chuan atim te chu chen shangin building enfia pole siol hi lawyer bepol tur te chu arwata chutia uluk taka building chinle na an tho nu chuan uruk rulu le chuan ani mel tak te chu mu chuakin fin fiana om thei ang te chu la khomin network shan ahman big wanga uruk ru in ati chiat ve theilo CCTV footage te chu uluk taka enfia ani lain le lama jin han chuan bathroom atangin Bialnu hygienic chu kolin Nupui TAR nana atur man ang che chu Nupui lokal chunga changa mu chu ani thute ashilve a chuti lai tak chuan Nupuin adam laya zanre ei chuak tura asom na card hygiene nen anin mu don wanga athul san tak na te churon lang no len chuta che chuan jin han po in hygiene ne na anin card chu aru kalo shetu an omani ti shethiamin amang ange mai lelama siol hi lawyer chuan siol hi le jin hanate prenuptial agreement te chu en fiatan police ko ta chuan ahlana chumi nu chuan lawyer chuan siol hi number changa message dongin a office a muturin akova detective jong sik po in jin hana chu CCTV footage te chu entir ve in thil te chual tu chu ram hnuai tlang lama changa kal ani te chu aring ruma ati member pakhat chuan ram hnuai a ke niak thla me che ke niak ni om tak alo mule zel buk nen police officer dang chuan jong sik a churon bia in a lawyer message ron thon bo zuya siol hi office lam an pan thuaron shila MAHSE office an thlen hnuai ero siol hi tak chu lo om chuang lovin amali kha ain thon na chia chu an mu chhuak ani crime scene lama po fire alarm ron ri thutin mun him lam pan tuma an tlan chiat so lai chuan jin hana churum pakhat chunga lut ngalin Bialnu bok chu abele Nupui chu aladam nge niya sha thu choin karin dan chuan a in tura khan tur tel katumani ti alo shelo ku vetanga tur na tho ti dai turin a in chiu khalaniang ati hial to alam ria top nu chuan jin hana thil loken an exam tak result chu she thein mishing nun na la thei tur chakle chi bai om tak ani thu te nen lam chuan sha chwa vek anita chu vele jong sik chuan apu chu be ngalin anom na chuan mitam jok ron tir lu turin atia thil thlen dan te chu ashil ve bo MAHSE an pu chuan rem ti lovin Nupui sun zo hlim lol jin hana chu khongai ve to em turin alo ti hlau zo kani chuti lain jong sik eroin kum engemo zat liam ta a boral to Bialnu chu ngai to chhuakin in lampana alai zon nu nen an holain karin asulumani jin han la om nuamin om thei to lo en thatu anom tlata shiat na te chunein a thlamwang to mol lovani chuta a phone chu ruang bek chunga changa ron ri chhuakin Nupui lo ni a MAHSE tu man chong lo thung Nupui number chang bok chuan message dong le in an pahni chawina an shiat ni om tak secret place an tia chuan kal turin aron tia tuna zet chuan jin han po amang angin a hlau thong to nge mai Nupui chu ladam nge ya angai hit mia to ani relo te nuwa chuan police unit khatle head detective te chuan crime scene churon thlengin head detective chuan jong sik chu aron hawngal de borbura jong sik la chuan ruangbo sial hi taksa chu ram hnoi tlanga a om nge arin tholo shilve a chuti lai tak chuan siol hi office kal police te chu ron thleng ve che in siol hi lawyer ne na changa an le khalak churon keng bukin lekha achiar nu chuan head detective po in jong sik chu nu chui na chun zom tir arem ti ve hlawani chu lekha chu siol hi le jin han te prenuptial paper khani in lekha in zia dan chuan a inkara in phatsan na emo midang enroll ve an omani chuan tu man ro sum te chuan chu theilowang ti hi ani a
chu mai ba ka alandan chuan siol hi khan apasalin Bialnu anei sanani ti chu finfiadu in private detective alo ruai ru mai ni om takani jin hanan anupuyat hadan audio record te thleng chuan hai chu ani tak veka wanga jin hana mang anglu tup phei chu alwak bur bur to he detective la chuan jongsi ka chu darkar khat chunga jin hana in buantir to le siol hi taksa andana hmun che chuak ngei turin ati bur to mai si jin han chuan siol hi number atanga message dong le in hygiene ne na an thalak dun na ba ka apartment a hygiene a om lai thalak nai vai tak chu aron thon del boka amang ang lutuk chuan hygiene chu kol ngalin en thareng tu an om thu shilin in khar phui vek turin atia MAHSE atlai ma to ang chuta sol hi hne na changbok chuan message dong le in an pahni chuina an shiat an secret place in hu puya chuan aron som le ta Bialnu hygiene angai to ema wangin jin hana phei chu a zo vek to atum lo puin hygiene ming te chu alam chuak ta hial mai hewang hian jong sik chuan hygiene address a chuan police tir ngalin thil thupin omzia anei tak lo wangin jin han po in Bialnu hygiene ne na anin ton dan chu zeb nei mi alavin a soi chuak ta vekani khati lai khan hygiene chu student ni in zirlai thiam theile le khazir pe tak ani awangin anin nai tol tola hygiene bula om nem paule jin hana chu hlim zwal tel telin anupui engtik lai po control reng tu nen chuan an vibe join ang mol lovani anupui sol hi chu nu hausa ton to ni MAHSE anun kongtin renga chuan enrolin a control 5 veka chuwang chuan hun rei tak nuwa tihlim le theitu hygiene nen chuan in kopna satama ma in arai ta hial mai heta chia hian jin han chuan hygiene chu thlang zokin anupuin a hriat chhuah vai chuan lak le le nan eng po ati don ani ti a hriat chian box si wangin tura shai hlum mai chu atum ta ani jongsikan ani le siol hi chu thatin I hlau thong le si in arwang chu I la bauta emni tia zona ero phahul thakin siol hi aladam nge thi anga alan theinan damdoin a in chiulo kanga tu emorwain a in ti nun tir le anga ram hnoi le ma atlan bo zuan yang me cheke hniak po mu ani nge kha ati ve bur si jongsika ning lutuk chuan ithil soi oi omlo lutuk te hi kangai thlanne to ti in Bialnu hygiene in enfia turakal police te thuron shil maktak chu a shil chhong vele maktak mayin jin hanan a chanchin a soi mek le angai to em Bialnu hygiene ve enfia tu police te khan hygiene chu an va mu reng lo maya mu chu soi lo tu ma an chiang lovani ti sha takina in chung chu alo ruak vek boka tin jin hana sikul thona po khan zirlai hygiene ti mingpu an omlo shim bokani athu shat chuan jin hana po thong tak zetin anupui siol hi in a chhai kwal mai maya ngain a thin rim hlur to a hygiene chu angai to boxi om ngai na renga shato lo jin hana lawyer chuan jongsi ka churon mu in siol hi ruang po mu alani lo ba ka fin fiana mu mal nei lova akline shen be reng chu rem ti lovin chwa zalen to turin aron nora heiwang hian jin hana chu chwa zalen ni ta in ain khal chuak chak vok he jongsikan a zui ve reng ani ti shelo jin hana chu chak takin anupui ne na an secret place kal tum ni om tak chuan atlan zela anung dewa jongsik chuan zui ve zelin atopa chuan jin han po in anin hlui chu thleng hlolin room zong chu en kwal vela mase khoya ma anupui siol hi chu a hmuta chuang lo jongsikan a zui ve zel ti shamya lovin ram hnoi lama chuan lut le ngalin ala tol thu zui hun kal to lo langin chulai hmuna vek chuan papakhat hian ruang ni om tak pululu in leilai khwarin a phum zuya chu hmuna chuan siol hi pom ve in akal pui pa ero a mel alang ve theri tlat lo sin chu tun huna bok ron let le in jin han po ram hnuaya hmun pakhata chuan ding chatin nunglama changin jongsik chuan flashlight in aron en ngal chat helai hmun hi ani mo in ruang phum ruk na hmun chuti in athin rim hle jin han chuan ani lo siol hi te chu ala dam nge ya lom ala ti sham chu vele jongsik chuan Bialnu ji yang I thalak chu entirin alan dana chuan ni khat chu ji yang le anau te chuan anu thlan an tlo duna basan nan to lo wangin ke in an ho zuya
MAHSE jong sika kol chan atum lai chuan chak tak ron tlan kar chuan ron su in alai zon nu po chu aper no the a hlim chhon lai kha chuan alai zon nu me chenau pangte chuan a u jingyang I chu aladam ni in a sha MAHSE kara chuang te chuan an la bo zui da ya ani ero a hun taka damdo in thlenpui ni in anon na chan man ani thunga thil thlen dan ero shat chwa vak the nei to lovin zona a zotlak lo hle ani khami nu khan ji yang I chin chu shat zui the ni talovin ama su tu kar po chu shat chwa ani the dalovani ti vak ngai na lo wangin jong sik po in bo zui vak dan a shabik lo hle MAHSE van nei thak takin kum enge mo zat liam noa ji yang ilai zon nu chuan ron mu in a u la bo tu kar logo chu a shat chwa thei to thule brain pharmacy logo a chuan nge thu a shilta ani jong sik chuan chui zaw le devin ji yang I sutu le labo tu chu ama jin han ani thule siol hi nen chang kopin ataksa chu khoya emo an phum bawani ti te chu a she chuak theita a MAHSE alai tak chu a sha thei bik silo wangin jong sik chuan ruwa man na a chiam zuita ani jong sik chuan siol hi ruang rubo tu po tu dang ni lovin ama nge ani thu in puangin engkim kha a plan le set up vek ani thu te chu a sui chuak ta vek boka thinrim takin ji yangi an phum na mon chu zot le jin han la chuan hygienital chu zo tura nge nin engma ti swal anei velo thuala soi sham chu vele jong sik chuan ji ha na kong shen chu phel sakin achunga GPS om chu entira chu thil da tu po chu tu dang ni lovin hygienic ani thudik chu hygiene hi jong sika Bialnu thita ji yang ilai zon nu khani in jong sika thu zomin hygiene chuan jin hana chu a nai luya engtikong emoni taka ji yang I phum na mun sha chwa thei chu an be se birani vanei thak takin jin hana nai konga chuan an plan chu a hlotling cher hle chu mai baka hygiene chuan thu zo fia tura akal dona in tura po khan tur apol sakman thlapani zoizo yin atur in chuan jin hana churon he in azeng chanta heminu hian jong sik chuan kar hnunga siol hi ruang aruk chwa chu la in le lai zui chiama Bialnu ji yang I ruang chu alai chuak ta siol hi taksa nen chuan a thleng hmak bokani reife nuwa ni khoshila valet reng thi pui khop em tur pek ni lo jin hana churon har hlolin policein an lo hual vek to abana chuan in chiuna hnu ma om thlo in fin fian om ti achangin Nupui TAR tu le arwang rubo tuwa ngai nge me ani in achunga pikhle angle atopa topa chuan ji yang itana phubala fel to in ngai jong sik le hygiene te po in ji yang I ruang chu kumtam tak nuwa pangai taka phumin an William be theita ani ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha ni le ri mai sila video top thlenga mi lo thir saka wangin kan lom tak zeta video dang lo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir thin tu zong zong te in zawa yin ni man nuam mangcha mutui le vek ule